imaynaya kashankichis walellachu maska kusikuywan qankunata napaykamuykichis qankunallataq kay pachawayku noqayku kay lección de escuela sabática quechua parlaywan chayanaykupaq qankunakama chayrayku mark'aya pachimuyku munasqa wawqimasi hinallataq noqanchik t'ukuychaspa kasanchik ichari kay lección de escuela sabática el gran conflicto nispata maypichus kay lección número 13 nin Diospaq munakuyninqa atipan nispa ari atipanqa munasqa wawqimasi leespa karqanchik kay semana imaynata Diospaq munayninqa atipanqa tukuy laya cuentos supaypata chantapis atipaspa kanqa porque manaña nanay waqay kanqañachu munasqa wawqimasi yarqaykunas pobreces chaykunaqa tukukapunqa kasqa ichari entonces lección de escuela sabática parlarispa kawarqanchik maychus kasan kay esperanza tiempos finalespi ari kanqa khuyakuy munasqa wawqimasi maychus qanwan noqawan chayman hap'ikuna tiyan kay tiempos finalespi kawsaspa kasanchik chayrayku parlarispa kasun maychus kasan kay tiempo de graciamanta chantapis tiempo de angustiamanta kay tiempo de gracia tiempo khuyakuyqa maypitas munasqa hermano hermana noqanchikqa pikunachus mamas tatas kanchikqa ninchik wawanchikta ichari waway hanqay pasamuway wawanchikta mauyariwanchikchu makaswanchikchu wawitay kay pasamuway mana chayqa barawan qusayki ichari castigasayki entonces wawanchikqa makaswanchikchu noqanchikqa uchikitatawani suyarispa kanchik porque munakunchu wawanchikta más facilta noqanchik barata k'aspita uqhariya tinchikchu porque ma noqanchik chayay munanchikchu wawanchikta castigay ichari chayqa tiempo de gracia sutichan Dios ninchik porque payqa tiempoqa wanchik munasqa hermanos noqanchik payman kutipunapaq tiempoqa wanchik sonqonchik payman kutiripunanpaq kasunapaq uyarinapaq chantapis chay leyninpi mandamientosninpi qhaskikunata a veces tiyan runas ichari kanchik pichus uyariqkuna kanchis mana uyariqkuna entonces munasqa hermano hermana chay tiempo de graciaqa periodoyu ichari tiempolla ahinata niwanchik palabrampi maychus qillqasqanta kunan p'unchay kicharispa kasun invitayki maychus kasan kay libro de Apocalipsis capítulo 22 versículos 7 11 chantapis 12 niwanchik ahinata Apocalipsis capítulo 22 7 11 y 12 usqayta hamusani kusikuyniyuqmin kay libro sut'inchasqasniyta kasuqqa sahra runaqa sahrata ruwallachunraqpuni ch'ichi kawsayniyuqqa ch'ichichakullasunraqpuni chayqan runari chayqan imasta ruwallachunpuni huchamanta t'aqasqataq huchamanta t'aqasqapuni kachun ari usqayta hamushani inka aparisqa sapa uhman maychus ruwasqanman hina qopusaqpuni nispa munasqa hermano hermana kaypi nisawanchik imaynata Jesucristoqa hamunqapuni kasqa pichus mana allinta sahrata llank'arispa kasan chayqa sahrallapuni kay pero pichus chayqan runa kay chayqan runallapuni kay allinta ruway runa masiykita libre albedriyuqta ruwawarqanchik noqanchikta Señor ninchik ari mana Dios ninchik tata runa masinchik pastor ninchik qosanchik mamanchik chikllamachu salvacionta noqanchispaq al contrario sapa ninchik chiklanachik tiyan chayrayqa nin ichari salvacionqa sapa ninchikpata chaymanta hinataq kay libro de Apocalipsis pinisawanchiki noqa hamusaq sapa man qopunaypaq imaynata paykuna llank'arqanku nispa
Ama pierdechu kay tiempo de graciata. Ama pierdechu tiempo iguita. Wah creenciaspi. Askapuy Dios ninchikman. Biblianta ñawirispa. Orarispa mañakuspa paymanta munasqa hermano. Porque qayllaña kasan Dios kutimuynenqa. Sapa uhninchik preparakuna tiyan. Chayman hinata dia tinkunapaq salvacionta rikunapaq noqanchispis. Kay tiempo de angustiamanta parallawanchikta Diospaq palabranchik. Yuyarina imaynata Jacob Esaú karqanku hermanos ichari Jacob llakisqa kasarqa porque hermanunwan Esaúwan tinkunakunan karqa. Pero yuyarinachis imata ruwarqa Jacob maychus chay primogenituranta qechuspa karqa. Entonces payqa sumaqta phutisqa llakisqa karqa. Hermanuyman niwanqachus. Ichapis mana pampachanqachu ma perdonawanqachu chay ruwasqayta nispa payqa pasarqa tiempo llakita phutiyta munasqa wawqimasi. Noqanchispis cristianos hina chay tiempo de angustiapi kasanchik. Mayk'aqchus kay tiempo de gracia tukukonqa munasqa wawqimasi qallarinqa kay tiempo de angustia. Maypitaq noqanchayqa seguramente llakikusuni imarayku mana kay ruwarqanichu. Señor ninchikmanta perdón mañakunay karqa. Ama hinata llank'anaychu karqa. Tiemporachu Señor perdonanawanpaq nispa lamentakunchik, putikunchik, llakikunchik. Ichari chay periodo de angustia nin Daniel capítulo 12 versículo 1-2 maypichus niwanchik hinata hermanos. Noqanchispis kicharinan tiyan Diospaq palabranta allinta entiendenapaq. Kay libro de Daniel capítulo 12 niwanchik kichari versículo 1 y 2 ahinata. Chay pacha nacionnikita qhaway kuraq kaq ángel Miguel rikurimonqa. Kay kuraq ángel Miguelqa Jesucristo munasqa wawqimasi. Rikurimonqa kasqa chay pachaqa llakiykanqa. Chay hina llakayqa manapuni hayk'aqpis karqachu nispa. Chay tiempo de angustia, chay tiempo llaki, mana ni hayk'aq rikusqa munasqa wawqimasi. Miguel hamuptinqa chay llaki kanqa. Runas kasqankumantapacha chay tiempo chayamuptinraqa aylluskimantaqa librupi sutisninku qillqasqa kaqkunalla salvasqa kanqanku. Libros kicharikonqa pikunachu sutinku qillqasqa kanqa paykunalla salvacionpi kanqanku nin hermanos. Entonces imataqan suyayki sutigi anotasqa qillqasqa kanantiyan chay librupi k'ayamincha salvación taqanpis tarinaykipaq. Hallp'aq sonqonpiña puñuqkunamanta ashka rikhurimonqanku. Uhkunaqa wiñayta kawsanankupaq, wakinkunata wiñaypaq qhipanpi wiñay phutiypaqtaq kanankupaq. Munasqa hermano, wakinkunaqa wiñay kawsaypaq, wakiykunaqa phutiypi kanankupaq nispa. Kayta noqanchikta ñawirispaqa sumaqta noqanchikqa sunqunchikta tokakuna tiyan munasqa hermano. Imarayku noqanchikqa Señor ninchikwan kanachik tiyan. Nipi munanchikchu kunan tiempo kay llaki tiempopi, llarqay tiempopi, injusticiapi kawsayta. Noqanchikqa munanchik wiñay kawsayta. Entonces trabajana tiyan. Señor ninchikman entregakuna tiyan. Payman ripuna tiyan munasqa wawqimasi. Chantapin lección de escuela sabática parla yawanchikta maychus kasan kay esperanza segunda venidapi. Jesucristoqa kutimonqa. Ari, pay willawanchikña. Maypichus chay qillqasqa kasan palabrampi. Chayrayku invitayki kicharinaykita kay libro de Juan capítulo 14 versículo 1 al 3 niwanchik. Libro de Juan kicharispa kasu munasqa wawqimasi capítulo 14 ichari 1 al 3. Maypi niwanchik ahinata Jesusqa Dios tataña nispa. Ama sonqoykichik putikuchunchu, qankunaqa Diospi creeychik,
noqapipis creyaychaytaq. Tatay kashan, chaypi ashka wasis tiyan. Willaykichaymanña karqa, sichus mana kanman karqa ajina. Ripusaqpaq qankunapaq uchayqa wasita ruwamusaq. Chanta kutimuspa pusasaykichik maypichus noqa kasaq chaypi qankunapis kanaykichaypaq. Munasqa hermana, tiyan esperanza noqanchikpaqqa. Kayllaki tiempopi, guerras, ichari maqanakus, injusticias, violaciones, tukuy ima kasan kay hallp'api. Pero Señor ninchayqa nerqa ichari ama llakikuychischu. Chanta noqa kutimusaq. Pusasaykichik maypichus noqa kawsasaq chayman. Wasinpi tataypataqa ashka wasis tiyan. Noqa risani. Wasita k'achir lindu ruwamusaq. Kuska noqanchik kawsakunapaq niwasanchik. Imayna Diosninchik munasqa hermana. Ashka munapuwanchik. Ichapis kunankama noqanchayqa mana allinta llank'aninchikchu. Ichapis kunankama noqanchayqa rechazasanchik, mamunanchikchu Señormanta ullari chantalla kay tusuykusaqraq, kay uqllaykusaqraq vinuta, alcoholta qhataninchik, mana payman entregakuymunanchikchu, pero payqa waqllakapuwasanchik. Jesucristo niña noqa hamusaq tiempoyman, mana runaq tiempompichu, tiempompi hamunqa munasqa wawqimasi. Mayachanchikchu ichari fechata, pero Jesús niwanchikqa kutimusaq. Qankunawan kuska risun kawsakamuq nispa. Ama llakikuychishñachu, noqa kutimusaq kuska tiyakusun nispa. Señor, gracias nina tiyan, porque chayqa munasqa hermana, hatun promesa noqanchikpaq. Gracias taqona tiyan, porque kay llaki tukuyima tukukuspa kanqa. Ichari? Ñawpaqman taskirispa kasun, lección de escuela sabática parlawanchik, maychus kay milenio kasqanmanta, imachay milenio kay hallp'api, y kay libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 al 3 parlariwasun kaymanta. Invitayki kuska kicharinata, Apocalipsis capítulo 20 ichari, 1 al 3 niwanchik ajinata. Waranga watas nispan. Chanta rikorqani ángel hanaq pachamanta huraykamusaqta. Makinpitaq pacha llaveta hap'isaqta. Hatun cadenawan. Payqa sierpeta presocharqa. Chay ñawpa katarita kuraq supay Satanás sutiyuqta. Paytataq waranga watasta wataygorqa. Pachaqmanta pay rikuchikorqa. Wisk'aq kuytawantaq llavekorqa. Chanta patanta sellakorqa. Amaña runasta waqachinanpaq nispa waranga watasta. Rikullarqanitaq kamachina tiyanasta. Chaykuna patapita tiyakorqayku, pikunachus atiyta hap'irqanku. Juzganankupaq chaykuna umasninku qollumanta. Munasqa hermana, waranqa watasta niwanchik. Kay milenioqa ichari yuyarichina tiyan imaynata noqanchikqa waranqa watasta Diosninchikwan kuska kawsarikuspa kasun. Chay waranqa wataspega kay hallp'api pikunachu Señor ninchikwan ripuqkunaqa waranqa watasta sumaq kawsakunqanku. Pikunachus mana creerqanku kay pachapi kay hallp'api nin Diospaq kawsayninwan wañupunqanku kay pachapi. Entonces Satanasqa preso kanqa kay hallp'api porque payma creerqachu. Pikunachus supaypi creeqkunaqa paykunawan kuska kay pachapi waranqa watasta kanqanku. Pikunachus creerqanchis wañuqkuna cha kawsaqkunaqa Señor ninchikwan chay waranqa watasta noqanchikqa kawsakuspa kasun. Chay tiempopitaq munasqa hermana,
Lección de escuela sabática niyawanchikta ichari, juicio del milenio kanga. Chay tiempo pega, no ganchega, picunachus creergangu señor pega, ripongangu, pero libros kichari conga munasga waugemasi. Picunachus arrepenticorgangu tukuy huchakumanta. Picunachus munasga waugemasi, alinta cheganta, causacorgangu Jesucristo ñawinman chay kikinta. Entonces, a veces no ganchis creenchis, iglesia man risganchista, diezmonchista hayuasganchista, pero más suficiente hecho. Si chus no ganchis mana creenchis realmente, mana predicanchis, mana mañacunchis, señor manta chagan, entonces reflexionan a tian. Cristiano piscay munasga waugemasi, pero si songoyki mana alguien kutirisga señor manchaga, mani mamán sirvisuigichu rinaygi iglesia man diezmogonaygi, libro kicharinaygi palabranta. Al contrario, no ganchega, usongoya causakuna tian, parlas ganchijuan, causa ninchijuan. Chayraygu chay libros kicharikonga niwanchik. Maypitas no ganchik munasqa wauqamasi, rikukonga ichari sutinchikta waqllawasun, ariqan yayguspa kaygi, chay waranqa watas causakunaykipas kay k'acha lindo wasima nispa. Entonces chayta no ganchik qayllakuna tiyan, chaypis no ganchik atiendekuna tiyan munasqa hermano hermana. Kay libro de segunda de Corintios kicharispa kasun, ichari capítulo 5, versículo 9 y 10 niwanchik ajinata. Chayrayku mana cuerpopis kashaspapis, chayri cuerpopi kashaspapis, munanchik señorta kusichita. Imaraykuchus tukuynenchik Cristo juzgadumpi rikurispa kasun. Sapa kay cuerpopi kashaspa ruasqanchikman hina hap'inanchikpaq allin kaqta chayri mana allin kaqtapis. Munasqa hermano hermana, sut'ita niwanchik Diospa palabra. Payqa hamuptinqa imatachus noqanchik cuerponchikwan tukuy ima ruwasqanchikqa Jesucristo juzgawasun. Ichari ari noqanchik juzgasqa kasun. Allinta mana allinta ruwasqanchikta. Si allin ruwayki chayqa Señor ninchik pagota gozonqa ganman. Bendiciones ninta, promesas ninta junt'anqa kawsayniykipi. Paywan qusqa ripurki kawsaq. Si mana allinta ruwarqayki chayqa, chay kikillantata hap'iyki munasqa wawqimasi. Ma pretendesunmanchu, ma allinta hap'iy sichus noqanchik waqachirqanchik, injusticiawan kay hallp'api narqanchik, llarqayta pasachirqanchik wawqimasinchikta, chay kikin hap'isun munasqa wawqimasi. Chayrayku niwarqanchik palabrapi charin, imatachus qan ruwayki runamasiykita, chay kikinta qampis hap'illaykita, uqarillaykita nispa. Chay reflexión wan munasqa wawqimasi, lección de escuela sabática noqanchiktaqa, Dios chakiman apachiway munanchik, Dios chakiman churachik munawanchik, ichapis qan pichus uyarisayki kay mensajeta, kay lección de escuela sabáticata, niraq bautizasqachu kayki, niraq Señor ninchikman entregakuykichu, pay waqllakapusuyki. Tiempo, hermanos, corto kasan ichari, mana suyachinapaqñachu kunan Señor ninchikta, waqllasasuyki, sonqoykita takamusuyki. Entonces imatagan kutichiyki, kichari punkuykita, sonqoykimanta, wasiykimanta, kawsayniykimanta, negocioykimanta, chanta rikuyki maskatachus Dios ninchik junt'achimunqa bendiciones ninta. Ama llakikuychu, oportunidad tiyan qampapis, kay tiempopi, kunan entregakunaykipas Señor ninchikman. Chay yachaykarqa munasqa hermano hermanas, kay lección de escuela sabática quechua parlaypi. Noqawanqa tinkunakusun qhipan semana, ichari mark'aya pachimuyki Diospa bendicioninwan kaychik kay p'unchaypi.